Ya ka be ding kram ka yong memurum di ko ya ka be ding kram ka yong I penman ki ya ka session ha ka khabi tu ri kasgi ko I ya ka chelap chelyang ya kite kinang bo kinang sain kinang dang yong ka rat kumuru ha ki ke ki khon yong ka sain ra juai you em ha ka tai ka office sai vi wan ka xiao sin taman nin ka ski ini ada district council. The ACT ke district council na atau Islam na cuma nado upor yang ma abil kendai yang lek kasih mulai ter CM kiwada hak em stock take office declare holiday ki ya keski mulong keno declare holiday yang ke district council ya keski mulong Nei benda ki tu ki staff ke em hapok tu go office district council. Bagi district council yang kan nei benda yang kan nei benda kita traditional institution. Manda kam guardian of traditional institution. Handai mandam din yo phone negi officer you em hapok office. Bagi ma president mdam yo sepi de ya ga bedeng. ACT ki ya ka be ding kram chai bi tuan ni thau ibun to de ha ka het wata ka pa kam te o ma fi para khon kan yom tri nam em na sa ra phang yewan ka jing ye kram na do chairman usi em no chim ya ka phone ha da ka message bagi embassy em na pergi embassy ki em ha district council hana kram ge dewi tang ha to ka hau man ki anti be ding kram kan mo noi une huria human yeni kam na ama yowan utregera yowan giblagi SMP ladapi yowanti ya kan yang gurukom lene ko festival ko wangi ke state festival council mau siaman haldi wo pedang yaki mestep hai ta hai na ngai ajan poi